Nibyo reka mbasuhuze kandi bahe ikaze bifurize kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 6 Kamena umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi kandi agezweho kugeza kuri izi saha mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, kuri bimwe mu bice bizakomeje kugenda byumvikanamo imirwano ho muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yiriwe yumvikana umunsi wose, by'umwihariko kuva mu bihe bya mu gitondo cyangwa se mu gitondo kugeza mu masaha ya kumanywa. Urugamba rwumvikanaga mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Aya makuru rero tugiye kuba twayava imuzi n'imuzingo tubigarukeho byose uko byifashe. Hanyuma rero ku bantu mudukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi, ku bantu mudukurikiranye muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Congo, mu Rwanda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye, munyemere mbahe ikaze ku buryo burambuye kuri umuyoboro wacu umwe rukumbi ukugezaho amakuru akomeye cyane kandi y'ukuri mu buryo bw'ukuri. Nge tugiye kubana kuri izi mikoro ni Bosco in Regional Info. Tugiye kugaruka akantu ku kandi ku bimaze kuvugwa cyangwa se kuba bimaze kuba byatangazwa kugeza kuri uno munota mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Nkuko nanjye mbikubwira rero, imirwano yongeye kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano yongera kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru rwose. Hanyuma rero 23 ni wa mutwe wa M23. Uyu mutwe wongeye guhura n'uruva gusenya kuri uno munsi, kubera yuko biravuga ko mu mirwano yabaye mu bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri iyi mitwe mu by'ukuri yaje kuhatakariza abarwanyi benshi cyane, dore ko bivugwa ko umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri twirwaneho yaba yanasize ubuzima muri ibyo bitero ndetse n'iyo mirwano byakomeje kugenda byumvikana nk'uko birimo kugenda birushaho gutangazwa. Mu makuru tugiye kuba twagarukaho uno mugoroba cyangwa se ibyo tugiye kuba twava imuzi n'imuzingo, Colonel Nyarugabo ngo yaba yarashwe na FRDC Rubaya. Biravugwa ko ibisasu bitanu cyangwa se ibifaru bitanu bya M23 bimaze kurimburwa na drone yo mu bwoko bwa CH4 yagabye ibitero muri tuno duce. Ni mu gihe kandi aho bita Nkokwe bivugwa ko drone ya CH4 ndetse n'izo bita K2 na K6 zaje kuba zarasa ku buryo budasanzwe. Nanone muri bino bice ibirindiro by'abarwanyi ba AFC-M23 Axe Kaziba mu Buga Minembwe, abarwanyi ba AFC-M23 bakoze diploma militaire ariko baza gutegwa ambushi ikomeye yasize ihitanye abatari bakeya muri bano barwanyi ba AFC-M23 cyangwa se 23 nk'uko birimo kurushaho gutangazwa. Kino gitero cyagabwe rero kuri ku bikoresho bya AFC-M23 ndetse n'abasirikari barimo bavanwa, nk'uko bivugwa ko ari abasirikari babarizwa mu majana barimo bimurwa n'amakamyo. Aya makamyo rero akaba amaze kuba yaraswaho hano muri bino bice. Turabigarukaho si ibyo bice byonyine gusa, kuko muri Warungu hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane muri tetwa ya Warungu yahuje mu 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo, by'umwihariko Wazalendo ishami ryabo rikaba ryagabye ndetse ibitero hano muri tuno duce bahangana na AFC-M23. Andi makuru y'ingenzi tuza kugarukaho, bamwe mu bayobozi bashyizweho na AFC-M23 mu masaha make yatambutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, biravugwa ko batari abanyekongo pire cyangwa se badafite ubwenegihugu bw'abanyekongo 100%. Biravugwa ko harimo n'abafite inkomoko mu bihugu by'amahanga. Ni mu gihe kandi mu rugendo rwo gushyiraho Kivu yigenga ari byo bivugwa ko byakururiye akaga gakomeye cyane izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 muri no myanya cyangwa se muri bino bice, nk'uko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa, aho ngo inama ikomeye cyane y'abajenerali bamaze gufata umwanzuro w'uko AFC-M23 igomba kuba yashyirwa hasi ku buryo budasanzwe, nyuma yo gushyiraho abadministrateri b'ibice bigiye bitandukanye cyangwa se ababurugumesitiri b'imyanya igiye itandukanye bakomeje cyangwa se baherutse kwigarurira mu duce tugiye dutandukanye cyangwa se mu myanya igiye itandukanye. Nyemerera ibyo byose tubive imuzi n'imuzingo cyangwa se tubigarukeho ku buryo burambuye, twinjire muri ano makuru n'ibiganiro. Nsabe abantu mudukurikirana umunsi ku wundi cyangwa se abantu tudahwema kubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye, nyemerere mudukande like, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi turaza kurushaho gukomeza kubyakira, ndetse nibiba ngombwa nibagirwe kuba wakanda mu by'ukuri
ngo sharinga ano makuru agere no ku bandi, kuko aba ari iby'ingenzi kandi aba ari n'iby'agaciro gakomeye cyane ku bantu turushaho kugenda tubana umunsi ku wundi. Biradufasha cyane kugira ngo amakuru yacu agere kuri benshi. Reka duhere aya makuru muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Walungu. Hano hari kuvugwa imirwano ndetse n'urugamba rukomeye cyane, bivugwa ko yanahitanye ubuzima bw'abasivile, dore ko umumotari rwose ahangaha habiri imirwano yaje kuhasiga ubuzima. Ni nyuma y'uko bivugwa ko ibi bice byumvikanyemo intwaro by'umwihariko izoroheje AK47 hagati mu mirwano yahuzaga FM23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko itsinda rya Wazalendo akaba ari bo bahatanye ku buryo budasanzwe, cyangwa se ku buryo nakwita ko bukomeye cyane n'uno mutwe wa AFC M23 muri tuno duce. Ibi rero wakwibaza ngo byaje kubera hehe. Biravugwa ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 bivugwaho gushyigirwa n'ingabo z'u Rwanda zaje kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane. Ibi ngo bikaba byabereye muri groupement bita Mushinga Madaka mu gace bita Mabumbano. Muri iyi zone ya Mabumbano rero niho ngo haje kubera ikintu bita urugamba, cyangwa se niho humvikanye imitutu y'intwaro ku mpande zombi. Ni ukuvuga uruhande rw'umutwe wa AFC M23 ndetse n'uruhande rwa Wazalendo bakozanyijeho muri kano gace ho muri groupement ya Mudaka. Bivuga ko umurwanyi umwe wa AFC M23 yaharasiwe, ariko biza guhitana n'umuturage umwe wari utwaye ikinyabiziga cya moto. Imirwano rero yaje gukomeza, ntabwo yagarukiye aho ngaho, kubera yuko aya namakuru tumaze guhabwa mu kanya gato yagatambutse aduha iby'ingenzi, cyangwa se icyo nakwitanga update kuho iyi mirwano yabiraga muri kano gace ko muri teritwari ya Walungu ho muri Mushinga Madaka muri zone ya Mubumbano. Bivugwa ko ariho ibintu byari bigeze, cyangwa se niko urugamba rwari rumaze kuba byatangazwaga ko umurwanyi umwe wa 23 yari amaze kubarasirwa, ariko hakaba ari umumotari cyangwa se umusivile umwe waje kugwa muri ibyo bitero. Ari buve narara mu mubiri AFC M23 uyu munsi yakoze icyo nakwita diploma militaire, ariko ijyanye na reinforcement, cyangwa se kuvana ibikoresho ndetse n'abasirikare babivana mu gace kamwe babyerekeza mu kindi gice. Amakuru y'ingenzi arimo kutugeraho aravuga ko ibi bitaje kugwa amahoro. Abarwanyi ba AFC 23 nkuko birimo kurushaho gutangazwa, cyangwa se mu makuru arimo kuva muri ibyo bice akomeje kugenda abivuga cyangwa se abigarukaho. Biravuga ko abarwanyi benshi cyane ba 23 bari bakoze igikorwa cyo kuva muri Axe Kaziba mu Bugaminembwe. Ni ukuvuga ko bavaga Kaziba berekeje aho bita Minembwe, barimo gutambuka mu Buga. Muri urwo rugendo rero imodoka z'abarwanyi ba AFC M23 zaje kugwa mu gico gikomeye cyane cy'indege z'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, arizo mu by'ukuri drones. Iyo tuvuze drone menya ko ari utudege tutagira abadreve cyangwa se abapilote tw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko izi drone ubwo zinjiraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikekwa ko bari bamaze guhabwa amakuru y'irigenda ry'abasirikare ba 23, kubera yuko mu by'ukuri bihise bibabera bibi cyane. Izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zikaba zitakarije muri icyo gikorwa abarwanyi benshi cyane, kubera yuko biravugwa neza ko amakuru yabashije kujya ahagaragara ngo aremeza ko AFC M23 ishobora kuba iyatakarije abasirikare bagera mu 100. Nawe wumve kuba igitero cya drone kigabwe mu by'ukuri kuri diploma militaire, ndetse imodoka bikavuga ko ari izangijwe cyangwa se ari ibyangijwe, hari ibifaru byangijwe cyangwa se ari imodoka by'intambara by'abarwanyi ba AFC M23 byangirijwe muri icyo gikorwa cyo kurasa kuri iyo reinforcement. Bivuga ko rero ataramenyekana ariko umubare nyirizina cyangwa se wa nyawo w'abarwanyi ba AFC 23 baba baguye muri icyo gitero, cyangwa se baba batakarije ubuzima muri icyo gikorwa nk'uko birimo kurushaho gutangazwa. Ariko hakaba hakirimo gukorwa iperereza ryimbitse
cyangwa se navuga ko rihagije kugira ngo hamenyekane imibare nyirizina y'abatakarije ubuzima muri icyo gitero cya drone kigabwe rero n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwicara ngo bakemeza yuko icyitwa ishyirwaho ry'ubuyobozi bushya ariko ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru birimo gukorwa n'abarwanyi ba M23 bashaka gukora zone mu by'ukuri y'ubutegetsi bwabo, cyangwa se gukora ngo leta ya Kivu ikubiyemo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru yigenga. Ariko ibyo hari imyanya igomba kubanza kubohorwa, ni ukuvuga biravugwa ko hagomba kubanza kubohorwa uduce twa Uvira, za Minembwe ndetse n'ahandi. Nibyo rero bari bagiyemo gukora. Bivugwa ko rero bitabashije kubahira cyangwa se kubagendekera neza, kubera ko urumva ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo kigeze cyemera ko uko kwerekeza kw'abarwanyi ba AFC 23 bari berekeje muri ibyo bice kubasha gukunda cyangwa se kugerwaho, ntabwo byigeze bibakundira rero. Ariko hakaba hakitegerejwe amakuru ahagije ku bijyanye n'icyo gikorwa kimaze kuba cyakorwa n'ingabo za leta. Mu by'ukuri bivuze ngo amakuru najya hanze asobanura byimbitse ku bijyanye n'iki gikorwa turaza gukomeza kugenda tuyabagezaho, kuko ubu tuvugana cyangwa se magingo aya ngaya dukurikije ibihari ntabwo haratangazwa amakuru ahagije. Gusa ikiriho diploma militaire yo yakozwe, ndetse kandi abarwanyi ba M23 ntabwo byabagendekeye neza. Mu yandi makuru mbona akomeje kugenda ajya ahagaragara, biravugwa ko hari ibitero n'ubundi bya drone byakozwe ahitwa, biravugwa ko hari ngo ni amakuru ashyizwe hanze avuga ko ngo Minembwe ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa zateguye ibitero bikomeye, aho ababiligi 7 abanya-Ukraine 4 bakoresheje drone baza gufatanya na FARDC, ingabo za Generali Neva ndetse Wazalendo, bavugamo FDL n'imitwe igiye itandukanye. Ni amakuru aturuka ku ruhande rw'umutwe wa 23 aravuga ko ngo mu bagize uruhare muri bya bitero bya drone umva turimo kuvuga, baravuga ko ngo harimo ababiligi, harimo n'abanya-Ukraine bafashije igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi mu gukora icyo gitero cyangwa se icyo nakwita nka ambuscade y'ibitero bya drone imaze kuba yaba cyangwa se imaze kuba yakorwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye cyane hano muri bino bice. Ni ibitero rero byakomeje kugenda byumvikana, ni ibitero byakomeje kugenda bigaragara mu duce tugiye dutandukanye, kandi bikavuga mu imbaraga zikomeye cyane. Ubu amakuru agaragaza cyangwa se amakuru ajya hanze yongeye kwemeza no kugaragaza ko kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimuriye urugamba rwacyo cyangwa se imirwano yacyo mu bitero byo mu kirere kurusha ku butaka, mu rwego rwo kugabanya umubare w'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo kugwa ku rugamba, kubera ko bari bamaze kubona yuko batakariza abarwanyi benshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kurusha uko bakoresha ibitero by'indege. Gusa abarimo Wazalendo bo baracyakomeje kugaruka ku butaka rwose bagaba ibitero, ngira ngo mugenda mubyumva n'ubu ngubu byakomeje kugenda bigarukaho muri bice bya Nkokwe. Uravuga ko mu mirwano yaje kuba muri tuno duce, nubwo haje kumvikanamo ibitero bya drone, ubwo turi muri Masisi, biravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari bakomeje kuhagaba ibitero bikomeye cyane ku butaka, ndetse ari nako hakorwaga n'ibitero bya FARDC mu kirere. Amakuru arahamya neza 100% ko kuri ubu ngubu imirwano yongeye kwaduka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'amasaha makeya, bivugwa ko cyangwa se bitangazwa yuko hari yakenewe ingufu navuga ko ari iz'umurengere kugira ngo zishyirwe mu buryo bwo guhagarika imirwano, kubera ko biravuga ko nubwo hagiye haterwa intambwe zigiye zitandukanye mu biganiro bya diplomasi bitarimo gutanga igisubizo kirambye cyangwa se umusaruro mu guhagarika bino bitero. Amakuru y'ingenzi amaze kuba yatugeraho aremeza neza ko cyangwa se arahamya 100% yuko ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba zigiye kuba zasimburwa, noneho hakaza abandi bashya. Bivugwa ko abagomba gusimbura abasirikare basanzwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bivugwa ko bamaze no kwerekeza muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko amakamyo
y'abarwanyi y'abarundi aherutse kuzana ibikoresho bishya ndetse n'umubare mutoya kuzoherezwa w'abasirikare hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko abo bakaba bazasaranganywa mu bice n'ubundi byari bisanzwe birimo ingabo z'u Burundi byose, hatitaye kuvuga ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ni ukuvuga no muri Kivu y'Amajyaruguru naho biravugwa cyangwa se biratangazwa yuko bano barwanyi bazabasha kuhagera bagafatikanya nyine n'amatsinda ya Wazalendo ndetse bagafatikanya na FARDC muri rusange, bagakomeza ibitero bikomeye cyane bigamije kwivugana umutwe wa AFC M23. Rero mu yandi makuru amaze kujya ahagaragara cyangwa se akomeje kugenda ajya ahagaragara, murabizi ko Angola ku bufatanye n'amadini ndetse n'amatorero hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bateguye igikorwa gikomeye cyane cy'ibiganiro byagombaga guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa ndetse n'ubutegetsi buriho. Biravugwa ko rero nyuma y'ibyo Angola yise amananiza yagiye ashyirwa muri bino biganiro, bivugwa ko uru ruhande rwa Angola rwakoraga nk'umuhuza narwo rwaba rwamaze gufata iya mbere rwikura muri ibyo biganiro nyuma yo kubona ko ngo hari ibitarimo kuba byagenda neza. Rero ni kwa Perezida Joao Lourenço Conclave Emmanuel, perezida wa Angola, wagiye agira uruhare mu biganiro bigiye bitandukanye bitagiye bishyirwa mu bikorwa cyangwa se bigera ku ntego nk'uko bigaragara, ariko kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko igitegerejwe cyane ni ukumva itangazo riri official cyangwa se itangazo ryeruye riza kujya ahagaragara rivuga ko Angola yikuye muri bino biganiro, nyuma y'uko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yari yavuze ko bino biganiro bitagomba kubera i Kinshasa ahubwo bigomba kubera hanze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari bavuze ko bishobora kubera muri Angola, nk'igihugu n'ubundi cyari gikomeje gutegura bino biganiro, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo basabaga yuko ibi biganiro byabera imbere mu gihugu, biza kurushaho kugorana cyangwa se kuba ingorabahizi kuri ino nshuro, cyangwa se kugeza kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko Angola isa yari yose ishobora gutangaza ko yikuye ku mugaragaro muri bino biganiro. Ubwo ni nyuma y'uko hagiye hakwirakwira amakuru y'ibyatangajwe n'ubuyobozi bwa Angola, bisa nkaho ari ukwerekana ko bahuye n'amananiza mu buryo bumvaga ko ibiganiro bishobora kuba byagenda hagati y'impande zombi zagombaga kubigiramo uruhare cyangwa se kuba mu by'ukuri zabishyira mu bikorwa. Ubwo ni ukuvuga uruhande rw'inyeshyamba, uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, uruhande rwa leta, kuko leta y'i Kinshasa yaranatsembye ivuga ko abagize uruhare mu kumena amaraso muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri batazemererwa kugira uruhare muri ibyo biganiro, kuri bikavuga ko bishobora kuba rero byahagarirwa isaha iyo ari yose. MONUSCO, ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamaze gushyira hanze amakuru yihutirwa kandi y'ingenzi kuri buri umwe uwo ari we wese. Wakwibaza ngo ni ibiki? Ni Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, ikigo Expanded Joint Verification Mechanism Plus EJVM Plus cyahawe ibikoresho bishya n'ibikoresho, akaba ari n'ibikoresho bigezweho, akaba ari ibikoresho byatanzwe n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko birimo gutangazwa. Bikavuga ko igikorwa cy'ihererekanya cyo cyabaye kuwa kane tariki 4 Kamena mu muhango wayobowe n'umuyobozi w'ibiro bya MONUSCO Igoma, uhagarariye intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye akaba n'umuyobozi w'ibiro, nk'uko byatangajwe na Gan Ale, umuyobozi w'ibiro bya MONUSCO Igoma. Ngo iyi gahunda ni igice cyo gushyira mu bikorwa umwanzuro 2808 wo mu 2025 w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano. Ni umwanzuro utegeka ubutumwa bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara yafashwe mu rwego rwa gahunda y'ibiganiro bya Doha. MONUSCO rero ikaba yavuze ko mu by'ukuri bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mwanzuro ushyirwe mu bikorwa. Kuri Bwana Gani Ale, izi nyubako nshya cyangwa se izi ntambwe nshya zigamije kongera ubushobozi igihugu mu guhagarika imirwano
bikavuga ko ibikoresho byatanzwe birimo ibiro bishya ndetse n'icyumba cy'inama gifite ibikoresho byose. Ibi bikoresho bizashimangira ubushobozi bw'imikorere, ibikoresho n'ubushobozi bw'ibikoresho by'IGVM Plus mu buryo bwo gukurikirana ihagarikwa ry'intambara. Intego ni ugushyigikira ibikorwa byo gukurikirana, guhuza ndetse no kwihutisha ibikorwa by'amatsinda ashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'impande zombi zihanganye. Bivuze ko iyi IGVM Plus yahawe ibiro hano mu mujyi wa Goma ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha muri ibyo biro kugira ngo babashe gukurikirana neza uburyo ki imirwano ihagarara. Ibikorwa bifashwamo na ICGR na MONUSCO, ndetse bivuga ko iyi Expand Joint Verification Mechanism yitezwe cyangwa se yizeweho ko izafasha bihagije mu gukurikirana uburyo ki imyanzuro igenda ifatwa hakurikijwe ibiganiro bya Doha igenda ishyirwa mu bikorwa. Inkuru y'akabaro rero imaze kumenyekana muri no mugoroba mu gihugu cya Mozambique, humvikanye inkuru iteye agahinda aho Musenyeri Osorio Chitora Afonso wa Diocese Climane yasanzwe yapfuye mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 6 Kamena, aho yari atuye mu nzu y'abepiskopi Climane. Uyu mu episkopi yari yarahawe biravuga ko ngo yari yarashwe isasu rimwe mu gatuza. Umwe mu bagize ikigo cy'abamisiyoneri ba Contrata, Musenyeri Chitora yari umunyamabanga w'inama y'abepiskopi ba Mozambique, akaba n'umwepiskopi wa Climane kuva muri Kanama 2025 kuva muri Mata uyu mwaka, kandi yari yashyizweho na Papa Leo wa 14 nk'umuyobozi w'agateganyo wari Arkidiocese ya Beira. Inkuru dukesha RFI ivuga ko ubu bwicanyi bwakozwe n'abagabo bataramenyekana bakoresheje imbunda yo mu bwoko bwa AK ikunze gukoreshwa mu bitero byitwaje intwaro. Umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku byaha Mexico Americali yatangaje ko iperereza ku rupfu rwa Musenyeri wa Diocese ya Climane rikomeje nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru wa RFI mu ishami ry'Igiportugal. Maximino Americali yavuze ati twamenyeshejwe icyo cyaha mu gitondo cya kare, umubiri utarimo ubuzima wabonetse aho yaratuye, isasu ryamukubise mu gatuza ahari mu mutima. Ibi nibyo twashoboye kumenya mu iperereza ry'ibanze ryakozwe aho byabereye. Ikigo cy'iperereza cyavuze kandi ko abagabye icyo gitero barenze uruzitiro rw'igipangu kugira ngo bagere aho Musenyeri yaratuye. Yagize ati bangije uruzitiro rw'amashanyarazi. Igitangaje nuko tutaramenya niba rwakoraga, ariko tuzi ko rwari rumaze amezi 2 rudakora. Ibi byaboroheye kandi byerekana ko bari basanzwe bazi ko urwo ruzitiro rumaze amezi 2 rudakora. Perezida wa Mozambique Daniel Chapo yatangaje ko yatewe akababaro n'agahinda gakomeye n'urupfu rwa Musenyeri Osorio Chitora Afonso. Avuga ko ari igihombo gikomeye kuri sosiyete ya Mozambique muri rusange ndetse no ku muryango w'abakristo by'umwihariko, ndetse agaragaza ko ibikorwa nk'ibi ngibi bidakwiriye. Yamagana rero ibyo bwicanyi ndetse asaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane buri umwe uwo ari wese waba ashinjwa cyangwa se akurikiranwe kugira uruhare muri icyo gikorwa cy'ubwicanyi kirimo kuvugwa hano muri Mozambique. Ubwo rero abari Mozambique tubifuriza rwose kwihangana, ndetse uyu mugabo tumwifuriza iruko ridashira. Reka rero natwe aya makuru tuyasubikire ahangaha, ubundi bateguze ko tuza gukomeza mu yandi makuru mu kanya kari imbere tureba n'ibindi birabigezwe. Kuri mikoro na Bosco Henry John Info, mugire umugoroba mwiza.